kan dor pan na hi diakon traffic point na changa silchar road a ron tlan thlakin venglai pen na hmasaber a ron peng khan building hmasaber hnuai hi nia ZM cafe ti lo in ziak do ani chuan venglai lama changa ron kal du tan chuan pui vila thlanga ron tlan thlak hian tilaya building hmasa le ber hi ani le mai ta voina chuan kan dor hi kan ti fel do na a then chu ka ti fel nual to a alan dan tlem zawng thlak ka du wangin voina hianin dor ti fel pa in eng amuk ka rem thale do na tute chu min lo thlir sak sham don nia dor bungra hi kan langa lutuk lawa wang hianin dor landan le amel mangan thlak hluai na tur khop ang kha chu ti fel tor la om lawa ti fel zo che pa bung ro tan lo la thleng zu yamo a ti fel ve thung tu Sunday tu kanya tumpui lam pangakal sa zona tumpui ahianin kapuna vai ha khani bar benga hai ka ti tum lo ne ki de ha he de Kolasib kwa na mulaw tate lang mo bedu ta gina zoi namaste iti bok mo na cycle khal thiamin lo khalang ui tan saklu tu ui wow Daniela hey Daniel ui doai na thiam don ka thei hi trumpui nau te bye impossible au babai tro bye bye.